Gde sam ja? Da. Mi je drago u ime katedre filozofije, da go predstavim naših drag gosti, filozof od Beograd i od Srbija, gospodin Ivan Milenković, skušno se znajeme od nekoji denovi na Nikola Surabotka iz Balkana. Инаку е исклучителен философски истражувач, заменик на уредникот на третата програма на Радио Белград, но клучна инстанса во претходната држава Југославија, каде што се чита и расправа сите клучни филозофски проблеми актуелни во светот тогаш, и е преведувач од италијански и француски, доволно е само Француски и италијански. И италијански, да. По тај ред, да. Разлика и повторување што делес една клучна книга, неверојатно и голема и битна, и е од оние философи апсолутно вака што го споделуваме мислењето дека философијата може да биде опасна работа, а не безопасна, и дека во никој случај философијата не смее да се стави во служба на било каков режим. Значи, во основата главно неговото поле на истражување е француската философија и оние теоретски проблеми на современата политичка философија. Така што во овој случај ќе се осврне на Кант, така што на наше драго срце повели Иван се најде. Dobro ti. Dobar dan. Моите пријатели македонци кажуваат дека сите македонци говора разбира српски, но не сам сигурен дека е тако. Ја разбирам македонски, но не говорам добро. Надам се, и сад прелазим на свој јазик, надам се да ќе се обедам дека говорам полеко. Дека говорам полеко и молим вас, пошто нас nije puno, ako nešto ne razumete, ne razbiravate dobro, molim vas da me prekinete, bilo zbog jezika, bilo zbog onoga o čemu ću da govorim. Dakle, u svakom trenutku, ako neko želi nešto da kaže, molim vas, javite se, jer meni je uvek zanimljivije da razgovaramo nego da ja govorim sve vreme. Sada, ja sam u dogovoru sa Ljupčetom i sa Ristom. Ovo bi trebalo da bude jedno predavanje od 45 minuta, školsko, ali znam koliko je teško slušati, čak i na jeziku koji je blizak kao srpski, pa ću ja možda malo da skratim, ako se vi slažete, a da onda se vi uključite u razgovor i onda možda da popričamo o nekim motivima. Risto je kazao na početku jednu jako važnu stvar. Dakle, filozofija koja nije opasna, filozofija koja nikoga ne naljuti, filozofija koja nikoga ne razbesni, filozofija koja nikoga ne iznervira, filozofija, dakle, koja se ne tiče nikoga, ja sad moram da otvorim jednu zagradu, dakle, analitička filozofija ne nervira nikoga. Ja ne znam koga je iznervirala, koga je naljutila, osim mene, koga je naljutila analitička filozofija, zatvaram zagradu,
Dakle, bezopasna filozofija nije filozofija. Zbog toga ono čime se bavim već sada 30-ak godina, a to su Francuzi, od kako su se pojavili ovi moji Francuzi, naši Francuzi, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard, oni nerviraju svakog. Počeli su da nerviraju kad su se pojavili, 60. godina prošlog veka i do dana današnjeg oni nerviraju koga god stignu. Osim Riste koji se bavi Foucaultom, i to se jako dobro bavi Foucaultom, jedan od boljih poznavalaca Michela Foucaulta na prostoru bivše Jugoslavije, ili je barem bio. Kada je o Kantu, međutim, reč, moram reći da ni jedan od ovih Francuza kojima se ja bavim ne ignoriše Kanta. Za sve njih, za Jacquesa Derridu, za Gilesa Deleuza, za Michela Foucaulta, Kant stoji u osnovi njihove filozofije. Kant stoji u osnovi filozofije kao prijatelj, a naročito kao neprijatelj. Gilles Deleuze, koga, dakle to je moj učitelj, kazao je da je Kant njegov glavni neprijatelj. I on je svom glavnom neprijatelju posvetio jednu malu, ali genijalnu knjigu, koja se zove nešto dosadno, Kantova kritička filozofija, mala knjiga, 100 stranica, ali otrov, jer se otrov kaže na makedonskom, ali otrov leži u toj knjizi. Zašto je to tako? Zato što je Kant, kao što verovatno znate, Kant je u svoje vreme imao opasnu filozofiju. Kant je nervirao kada je smeo da predaje svoju filozofiju, Kant je nervirao, ja ne znam šta je, kralja, monarha, Pruske, ne znam šta li je, monarhije Pruske. Dakle, on je nervirao vlast. On je preokrenuo zapravo našu sliku i filozofije i sveta. Kant je bio opasan filozof. Zbog toga Kantu nisu dopuštali da predaje svoju filozofiju, nego je Kant predavao filozofiju Wolfa. Kako se zvao Wolf? Christian Wolff. Wolfov, on je predavao tuđu filozofiju koju je prezirao. Zašto? Njegova filozofija bila je opasna. Ono što sam ja danas hteo da podelim sa vama, međutim, ne tiče se glavnih motiva Kantove filozofije. Ne mislim da svi mi poznajemo glavne motive Kantove filozofije. To je možda i nemoguće. Mene što se tiče, Kant je jedan od 5 najvećih filozofa svih vremena. Dakle, ja danas neću da kažem ništa o njegovoj transcendentalnoj filozofiji, koja je ipak poznata, nego bih hteo da govorim o motivima iz njegove poslednje faze. Ta poslednja faza je zapravo faza političke filozofije. Kaže se često da je ta poslednja faza Kantova 4. kritika. Dakle, prve 3 kritike, ja mislim, prevedene su na makedonski, dakle, ja ne znam kako se na makedonskom kaže, kritika čistog uma, verovatno isto, kritika praktičkog uma, sad na srpskom i hrvatskom kritika moći suđenja, rasuđivanja. 4. nije napisao, ali njegova politička filozofija se nalazi tu. Nemamo vremena da ulazimo u to zašto on na izgled odustaje, Kant odustaje od transcendentalne pozicije. Dakle, ovde nemamo vremena da analiziramo taj moment, ali ja sam htio da podelim sa vama jedan divan paradoks, jednu divnu kantovsku aporiju, koja glasi nedruštvena društvenost. U svom tekstu, u svom
slavnom tekstu. Samo da nađem naslov teksta. Dakle, na srpski je to prevedeno ideja opšte istorije usmerene, orijentirane ka ostvarenju svetskog građanskog poretka. Drugim rečima, Kant se pita kako je moguće konstituisati. Kantovo pitanje je kako je moguće, i to je staro pitanje, jedno od najstarijih, kako da oformimo zajednicu, kako da stvorimo društvo, kako da napravimo funkcionalno društvo, a da se međusobno ne pobijemo, da ne povadimo oči jedni drugima. Kako je moguće da živimo koliko toliko u nekakvom poretku? Ne postoji starije pitanje političke filozofije. Ne postoji. Od Herodota do Žaka Derride, svi postavljamo, do Ronalda Dworkina, do Johna Rawlsa, do Fukuyame, svi postavljamo isto pitanja i nemamo jednoznačan odgovor. Kant na to pitanje odgovara paradoksom. Paradoks glasi društvena nedruštvenost. Može i obratno. Nedruštvena, zapravo, nedruštvena društvenost. Ungesellige Geselligkeit. Ungesellige Geselligkeit. Veliki protivnik filozofa, ono što je filozofe od Aristotela do danas jelo, izjedalo, mučilo, ono što je postalo njihova negativna obsesija, obsesija je i makedonska reč, obsession, jel? Jeste strast. Filozofi mrze strast. Zašto mrze strast? Pa ne znaju šta će sa njom. Mogu da umetnu u svoju filozofiju, ali ona se nikako ne potčinjava onome što bi filozofi hteli. Zbog toga su filozofi pokušavali od Aristotela, pa sve do Kanta, od Aristotela do Machiavellija, da izbace strast iz politike, jer su mislili da jedna zajednica ljudi, politička zajednica, dakle ljudi, mora da počiva na racionalnim osnovama, a strasti samo smetaju. Pa kaže, strast ostavite za kuću, za privatan život, ali kad izađete kao građani, izvinjam se, najviše mrzim kreteni koji zaborave da utišaju telefon, evo se prijavljujem kao prvi. Što ne umem da rukujem ovom spravom, sad valjda neće. Dobro. Dakle, racionalnost sa jedne stvari, strast sa druge, racionalnost sa jedne strane, strast sa druge strane, nosi kući strast, malo u estetici primeni strast, ali u politici ne. Šta se međutim sa druge strane dešava? I to mi vidimo danas ovde u Makedoniji, vidimo u Srbiji, vidimo svugde, u Americi, Rusija. Evo opet. Mislim, zaista. Ja sam vidio u kome je ovako zvonilo. On je to, pošto nije znao šta da bacio. Ja ću... Hvala Ljupčana, hvala ti na ovaj prijateljskom savjetu. Ne zaključavajte to. Potpuno. Ignoriš. Ne znam što da mu... Strast. A onda dolazi Machiavelli, koji je shvatio da bez strasti ne može ni u politici. Machiavelli je zapravo onaj ugaoni kamen, jer se kaže i na makedonskom ugaoni kamen, ono što drži kuću, dakle onaj kamelj, temeljac,
Zapravo, Makijaveli shvata da ne može bez strasti. Ne možete naprosto ni živeti bez strasti, ne možete stvarati bez strasti, ne možete ni napraviti političku zajednicu bez strasti. Nema. Znamo što je rekao Hegel, ničeg nema bez strasti. Ali pazite, Makijaveli govori 300 godina pre Hegela i 250 godina, možda i više, pre Kanta. Šta radi Makijaveli? Makijaveli kaže sledeću stvar. U redu je, racionalno napravimo zajednicu, ali šta da radimo sa strastima? Strast ne smemo da proganjamo, jer strast će pre ili kasnije da uđe. Naći će načina da prodre u zajednicu. Dakle, ne smemo da je potiskujemo, ne smemo strast da izbacujemo, na silu da je potiskujemo, nego moramo naći načina da strast ubacimo u političko telo na takav način da strast ne razori političko telo. Makijavelijev odgovor na taj problem je koliko jednostavan, toliko i strašan. Prosto je naprosto. Republika je onaj sistem, politički sistem, politički oblik, politička forma koja nam dopušta da unesemo strast u politiku, u javni život, a da ta strast ne razori samo društvo. Ovde ću da stanem sa Makijavelijem i isti taj motiv ću pokušati da pronađem kod Kanta, odnosno u ovom njegovom paradoksu nedruštvena društvenost. Opet mala zagrada. Svi znamo šta je paradoks, dok ne postavimo pitanje, evo recimo kad bih pitao mladu koleginicu ili kolegu šta je paradoks, oni znaju šta je paradoks, ali nisam siguran da bi mogli da odgovore odmah i u ovom trenutku. Zato ću ja samo da dam vrlo kratko jednu blagu definiciju paradoksa. Paradoks ne postoji u životu, u prirodi, ne postoji u iskustvu. Paradoks je jezička stvar. Paradoks postoji u jeziku. Paradoks jesu dva značenja, značenje, je li tako, na makedonskom isto, dva značenja koje su uzajamno suprotstavljena, dva značenja koja isključuju jedno drugo, ali oba važe u isto vreme. Nedruštvena društvenost, to je paradoks. Ili je nešto nedruštveno, ili je društveno. Ne može tertium non datur. Treće nije dato. Nema treće. Dakle, ovo je disjunkcija, ovo je ili. Nema treće. Paradoks, međutim, važi upravo na taj način. Uzajamno se isključuju dva značenja i ta dva značenja rade, funkcionišu, deluju u isto vreme. Pročitaću dve rečenice iz srpskog prevoda, čitaću lagano, gde se pojavljuje prvi put ova sintagma, ovaj paradoks kod Kanta u ovom tekstu koji se zove Ideja opšte istorije i tako dalje. Sredstva, i na makedonskom se kaže sredstvo, instrument, je li tako? Sredstva kojima se priroda služi, ovo je vrlo važno, Kant misli da priroda ima ciljeve. Kant misli da priroda ima i ciljeve i sredstva. To je vrlo problematična tvrdnja, ali on na njoj zapravo gradi dobar deo svoje konstrukcije. Dakle, sredstva kojima se priroda služi da bi ostvarila razvitak svih ljudskih obdarenosti, obdarenost, talenat, dakle, sredstva kojima se priroda služi da bi ostvarila razvitak svih ljudskih obdarenosti jeste antagonizam. Antagonizam, suprotstavljenost. Dakle, priroda se služi suprotstavljenošću među ljudima, antagonizmom, da bi sprovela sopstvene ciljeve. Dakle,
sredstva kojima se priroda služi da bi ostvarila razvitak ljudskih obdarenosti jeste antagonizam koji između pojedinaca vlada u društvu pod pretpostavkom da on, dakle taj antagonizam, pod pretpostavkom da taj antagonizam ipak na kraju dovede do zakonskog poretka. Ovde pod antagonizmom podrazumevam nedruštvenu društvenost, ungeselige, Geselligkeit, ljudi, nedruštvena društvenost ljudi, to jest njihovu sklonost da stupe u društvo koja je, dakle, ta sklonost, povezana sa opštim otporom koji stalno preti da razjedini društvo. Evo onih strasti. Od čega Kant polazi? Ljudi su sebična bića. Ljudi su, ako hoćete, i besmislena bića. Ljudi su bića koja gledaju samo sopstveni interes. Ljudi, pojedinci. Kant, koji je zapravo čitavu antropologiju stvorio, u osnovi je antropološki pesimista. Dozvolite mi jednu malu zagradu. Machiavelli takođe polazi od pretpostavke da su ljudi grozna i užasna bića. U Machiavellijevom delu ćete eksplicitno pronaći najužasnije moguće redove o ljudima. Ljudi više vole novac nego sopstvene roditelje. Čovek će pre da se odrekne oca nego para. Čovek će pre da izda sopstvenu suprugu nego što će... Potpuno neverovatno šta ćete pronaći kod Machiavellija. Zatvaram zagradu. Kant nije tako grub, mada je duhovit vrlo često, ali on polazi od pretpostavke da ljudi su toliko sebična bića da su stalno suprotstavljeni drugim ljudskim bićima. Ali šta se događa zapravo sa tim sebičnim ljudima? Dakle, oni shvataju da ako bi ostali usamljeni kao pojedinci, ako bi ostali sami u svetu protiv prirode i protiv drugih ljudi, ne bi imali nikakvu šansu. Bez obzira što ljudske strasti nam kažu da sam ja najvažniji kao pojedinac, ja hoću sve za sebe, ja ne mogu bez drugih ljudi. Ja sam suprotstavljen svim drugim ljudima, ali ja shvatam racionalno da ne mogu bez njih i zato stvaram savez sa drugim ljudima i bez obzira što sam ja nedruštveno biće, ja u isto vreme moram biti društveno biće da bih preživeo. Nešto iskusnije kolege potpuno će u ovom trenutku odmah da prepoznaju motive koje ćemo nalaziti i pre Kanta. Dakle, Machiavelli je prvi koji je uveo antagonizam, sukob, razdor u političku filozofiju, kao uslov mogućnosti društva i političke zajednice. Potom smo imali potom smo imali Spinozu i sa njegovim mnoštvom, multitudes, dakle mnoštvo koje se komeša, koje se sudara kao oni atomi bez kontrole, ali pronađu interes i udruže se da bi preživeli. Potom, naravno, Hobbes sa svojom političkom fikcijom prirodnog stanja, čovek je čoveku vuk. To kaže i Kant, malo finije nego što to kaže Hobbes. Dakle, ogromna tradicija. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau i njegovo prirodno stanje. I to je politička fikcija. Nikada nismo imali tu vrstu čistog prvobitnog stanja. Ali ta politička je fikcija potrebna filozofima da bi pokazali zašto ljudi, uprkos tome što su sebična bića, samoživa bića, ne znam da li ima na makedonskom samoživ, dakle, sve ono najgore što može se reći o čoveku, na neki način se stavlja u drugi plan da bi čovek pokušao kao pojedinac da preživi u nekakvoj zajednici.
Kantova društvenost ima smisao upravo u tome. Bez obzira na sve, udružujemo se da bismo preživeli i udružujemo se da bismo stvorili poredak u kome postoje dva elementa bez kojih nema ljudske zajednice. Dakle, moral i zakoni. Dakle, još jednom ću podsjetiti na ovu rečenicu. Dakle, antagonizam, kaže Kant, jeste ono što je u osnovi, pod uslovom, pod pretpostavkom da on, taj antagonizam, ipak na kraju postane uzrok zakonitog poretka među ljudima. Potpuno je impresivno u kojoj meri Kant, a da nigde ne pominje ni Hobbesa, ni Machiavellija, ni Rousseaua, a on je Rousseaua jako dobro poznavao, zapravo ne pominje njih kao izvore sopstvene ideje, nego sam smišlja ovu sintagmu, sam smišlja, dakle, ovaj paradoks i gura ga na prvo mesto, zapravo, sopstvene političke konstrukcije. Dakle, ja govorim 30 minuta i još nekoliko rečenica da bih pokušao da zaokružim ono što sam započeo sa strastima u filozofiji. Dakle, ovo je do sada bila interpretacija koja se može pronaći u Kantovom tekstu. Dakle, to je interpretacija koja je pokrivena tekstom. Ovo što sada sledi jeste, ako mi dopustite, moj mali dodatak ili moja mala interpretacija koja se ne oslanja samo na Kantov tekst, već na iskustvo svih ovih mislilaca koje sam do sad pomenuo. Dakle, od Aristotela, dakle, preskačemo Platona, dakle, Aristotel, Machiavelli, Hobbes, to jest Machiavelli, Spinoza, Hobbes, Rousseau, Kant, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. To bi bila ta linija. Dakle, ako stvari već stoje ovako, na koji način zapravo stvaramo politički i zakonski poredak? Kako dolazimo do toga da prevaziđemo sopstvene strasti? Kako dolazimo do toga da strasti, da ovaj antagonizam umirimo? Kako dolazimo do toga da uprkos tome što mislimo da smo najpametniji, najlepši, najbolji, najjači i tako dalje, ipak deo svog suvereniteta ili deo svog divljaštva sklonimo po strani, delegiramo to divljaštvo i ljubazno stupimo u nekakvu drugu. Koji su uslovi da bismo to uradili? Ja ću sada otvoriti jednu malu zagradu i uputit ću na jedan svetli primer iz zemlje iz koje dolazim. Dakle, pošto neću da se mešam u unutrašnje stvari Makedonije, ja ću kao primer da ponudim Srbiju. Dakle, imamo garnituru na vlasti već 12 godina. Tu garnituru predvodi jedan divlji čovek koji se zove Aleksandar Vučić. Nije on divalj, on zna šta radi. Ali, vidite, umesto da stvara neku vrstu, idemo ovako, mi uvek zamišljamo da jedno društvo mora da bude harmonično i mora. Dakle, harmonija je ono što bi trebalo da ujedinjuje jedno društvo. I pokušaj da se jedno društvo harmonizuje je, na primer, religijski pokušaj. Dakle, religija bi trebalo da bude ono što nas sve povezuje, je li tako? Religija, u samoj reči religije imamo ovo ligere, ligament, ono što povezuje, naprosto poveznica. Ali, bez obzira što me sad profesor Solunčev ovde sluša, ja ću sad malo dovesti u sumnju moć religije da danas u toj meri poveže društvo, da ono bude dovoljno harmonizovano unutar sebe samog. Druga mogućnost ili drugi pokušaj da se harmonizuje, a ima ih mnogo, i zbog toga mi je primer Srbije važan,
a Makedonci će jako dobro da razumeju o čemu pričam, jeste etnička supstancija. Šta kaže etnička supstancija? Pa svi smo mi Srbi. Dakle, šta je najvažnije u životu jednog čoveka? Pa da bude Srbi. Ko je kriv Makedoncima što nisu Srbi? Ili Hrvatima što nisu? Mislim, znate, to je ta vrsta besmislice koja će još od pojave Miloševića da razara čitav ovaj prostor, računajući Makedoniju posredno, ali to jeste taj pokušaj da se harmonizuje društvo. Da društvo bude jedna celina, a delovi će da budu drugorazredni. Dakle, pojedinci su tu drugorazredna priča, važna je celina. Ako žrtvujemo nekoliko pojedinaca ili nekoliko delova, nije važno. Važno je da celina opstane. To su vam, znate, one čuvene junačke smrti. Ok, pogineš za zemlju, ali si dao živ, i tako dalje, i tako dalje. To su načini na koji se društvo harmonizuje. Ali pazite šta rade ovi veliki majstori. Šta radi Machiavelli, šta radi Kant, šta rade današnji liberalni filozofi. Pa kažu da taj odnos između celine i dela nije više tako jasan i jednoznačan. Znate šta je rekao James Joyce kad su mu rekli ti treba da daš život za Irsku? Jer znate šta je ludi Joyce odgovorio? A što Irska ne da život za mene? Pa kao, daj život za Irsku. Ne kaže, zašto Irska ne bi dala život za mene? Šta je time Joyce hteo da kaže? Da odnos celine i dela više ne počiva na idejama nekakve harmonije koja prethodi samom društvenom ili političkom životu. Nema harmonije pre samog društvenog života. To što smo svi Srbi zapravo ne znači ništa. To što smo svi pravoslavci, pa ni to ne znači previše. Ukoliko je celina takva da bude represivna, a u Srbiji celina jeste represivna i u doba Miloševića i u doba Vučića. I čujemo istu priču. Šta je najvažnije? Biti Srbin, biti Hrvat, biti Makedonac, biti Argentinac. Nije važno. Ali gde je tu mesto za strasti? I koji poredak može da nam obezbedi da mi koji smo bića takva, kakva smo, koji je to poredak koji bi nam omogućio da se mi ispoljimo kao pojedinci, da imamo pravo, pazite, pravo, a ne samo želju da kažemo šta mislimo i da nas niko zbog toga što ćemo reći ne juri po ulici ili nam preti. Odgovor je neverovatno jednostavan i u isto vreme najkomplikovaniji mogući odgovor kada je reč o političkoj filozofiji. Odgovor je republika. Hteo sam da napišem ono latinsko res publika, ali ja verujem da u ovom društvu manje ili više svi znamo šta je republika ili šta bi trebalo da bude republika. Res, stvar, res, ali ne stvar u ovom smislu predmeta, jel? Nego stvar kao opštost i publika, javnost. Tamo gde imate slobodnu javnost, što nije slučaj u Srbiji, tamo gde imate slobodnu javnost, možete naprosto izaći i svoj antagonizam prema drugim ljudima slobodno. Dakle, izađete u javnost i kažete šta mislite, koji je najbolji način da svi živimo zajedno. Onda se udružite sa istim takvima i onda pokušate svoju ideju da sprovedete. Neka je to strast pa kakva god daje, ali istu takvu strast može da pokaže bilo ko od nas, a da ne skočimo odmah da mu vadimo oči. Ne skočimo odmah da ga hapsimo, ne skačemo odmah da stvorimo onu vrstu antagonizma koja će da razori društvo. Drugim rečima, ono za što se Kant zalaže, i to mnogo više nego njegovi prethodnici, Machiavelli, Hobbes, Spinoza, Rousseau, jeste da se institucionalizuje antagonizam. I to je poenta ovog mog današnjeg izlaganja koje traje malo duže nego što sam mislio, završavam za nekoliko rečenica. Dakle, institucionalizovani antagonizam.
institucionalizovana konfrontacija, institucionalizovani, ako hoćete rečima Machiavellija, sukob. Parlament je mesto sukoba, institucionalizovanog sukoba. Ako nema parlamenta kao posrednika između građana i vlasti, onda se događa ono što imamo u Srbiji. Da se sve izliva na ulice i da vas svako malo vlast, koja organizuje kriminalce, tuče po ulici. Zašto se to događa? Nema posrednika između voljenog vođe i naroda. Niko ne posreduje. Nema slobodne štampe. Koji je posrednik? Nema parlamenta. Koji je posrednik? Nema sudova koji su posrednici između vlasti i naroda. Dakle, postoji potpuna proizvoljnost. Kada imamo na delu potpunu proizvoljnost, a ne institucionalizovani antagonizam, ta zemlja ili ta politička zajednica u velikoj je i žestokoj nevolji. Otud ovaj divni Kantov paradoks, ne društvena društvenost, ne harmonija nebeskih sfera, ne idealna značenja, ne lepota, ljubav i tako dalje, nego institucionalizovani antagonizam. Ako hoćete, zakonom dopušteni antagonizam. Ljudi, hvala vam na pažnji, zaista. Opa! I bilo bi divno ako, dakle, molim vas, nemojte da vam je, to je sad onaj trenutak kada predavač kaže, ajmo sada da razgovaramo i onda nastupi ona neprijatna tišina. Znate, svi ćute i gledaju u pod ili ovako gore. Dakle, nema nikakvih problema ukoliko nema reakcija, ali ukoliko bi bilo komentara, ukoliko bi bilo neslaganja, grdnje, što bi to bilo lepo. Evo pa da počnemo. Izvolite. Ovo što vi dajete kvalifikaciju da je to paradoks, to prema meni nije paradoks. To mi u filozofiji kažemo drveno željezo. Oksimoron. To nisam rekao. A ja sam rekao. Dobro, dobro. Pa ne ubadajte mi reći. Izvinjavam se. Drago mi je što posle dugo godina susrećem jednog kolegu koji je pokazni novinar. Jer pre vas je bio tamo šef moj drug sa skijanjem. Ko? Kolik? Rade Kalik. Da. On je bio predsjednik Srpskog skiža, to je ski klub novinara Srbije, a ja sam nažalost bio njegov kolega iz Makedonije. On je pravio na pokovniku šampionat i jugoslovenski i svetski, a ja sam na pokovnik šapke pravio. Ali se vratimo na meritum. Nadam se da ćete u sljedećem vašem susretu sa profesionalcima, a dozvolite da vam se izvinim u ime naših, jer je sramota od Instituta za filozofiju samo jedan je ovdje. To je neviđena bruka. Znate zbog čega? Boje se dijaloga. Ovako tu sedneš doma, uzmeš kompjuter, pa prepišeš i štampaš. Ali na konferencijama se vidi koliko vredi. Da se vratimo na vašu besedu. Nadam se da ćete u sljedećem susretu sa kolegama ukratko da kažete profesionalnu kratku biografiju žrtve. Jer Kant, koga vi ubrajete u velikane, a na svim zapadnim školama profesionalne, kad nemaju mnogo vremena, uče samo Platona i Kanta. Ja sam imao tu privilegiju da učim na Cambridgeu
I znam da sam se čudio zašto uče Platona, a ne uče 4 godine pre Sokratovca. Jer je Platon pokušao da to sintetizira, daleko pre Aristotela. Prema meni je Platon više sintetičar nego Aristotel, koji je prema meni kompilator. On je pokušao da spoji oko na nogu, nogu na ovo, prema meni nije neuspješno. Do mjeseca septembra prošle godine ja sam bio jedan od vernika Kanta. Čas sam pred 20 godina držao na jednoj evropskoj konferenciji Paneuropske unije predavanja o Kantu. Ali u septembru, kad sam pisao referat o holokaustu, bio sam zapanjen da je Kant prvi evropski filozof, antisemit, rasist. I sad imam referat u novembru, radikalni nemački rasizam od Kanta do Heideggera. Zastrašujuća stvar. Ne može čovjek da se predstavlja da je filozof, a da nije čovjek. A znate odakle dolazi? Od licemjerja njegove edukacije. Znate li šta je studirao? Bogosloviju. Teologiju, da. Tamo ih uče jedno da niste dovoljno da govore. Zato cenim Machiavellija, vjerojatno ste čitali velikog srpskog mislioca Slobodan Jovanović. On je u prvotomnoj istoriji političkih doktrina, drugoj glavi pisao briljantnu analizu Machiavellija. Ono što u svakodnevnom govoru kažu, ti si makijavelist. Zašto? Jedno govoriš drugom, to nije tačno, kaže Jovanović. Machiavelli prvi imao hrabrosti da kaže da je jedno hrišćanska etika, a drugo politička praksa. A to što mi kažemo ljudima pogrešno da su makijavelisti, to dolazi od osnivača jezuita. Sad je prvi put na vlasti u Rimu jezuit. Pre koju godinu sam imao privilegiju jednog profesora filozofije sa Bolonje, prvog Evropskog univerziteta. Predstavim akademicima, ali ne kao filozof, već kao šefa masonske lože u Britaniji. Znate šta je rekao? Da je ovaj papa, jezuit, ovi setvorenje morala, da ga toliko mrze u Vatikanu, da su 300 kardinala potpisali zahtev da ide u penziju. I čovjek od straha svakoj večeri spava u drugoj vili u Rimu. Znate zbog čega? Jer su ubili Jovana Pavleta I. Za 30 dana je umro, jel da? Tu ne poznajem moguće. Dobro, nije važno. Znači, hoću da kažem da se Kantu mora kritički pripisati, ne samo da se probudio kad je čitao prvi put Davida Humea, već da se nije probudio, nije bio kritičan, jer je upao, a gledajte, Aristotel, koga svi slavimo kao velikog čovjeka, on je prihvatao da su robovi alati što govore. A sad nešto o paradoksu. Mislim da pogrešno čitate taj termin ili tu sintagmu. Paradoksa, ono što je pored mnjenja, ne suprotno, kao što je paradigma, to imam za sada. Vrlo kratko.
Kada čitamo Kantove spise, posebno kada govori o, kako on kaže, divljim narodima, Afrikancima i ne znam, to je takva gomila gluposti da je to stvarno, da vam se digne kosa na glavi i u tom pogledu to je tačno. Dodao bih, međutim, da i kad Hegela čitate, dakle, to je još gore. On ni Slovene nije podnosio, tako da je... Međutim, kad je Kant u pitanju, i zbog toga sam možda malo blagonakloniji nego što ste vi, inače moram reći hvala vam što ste govorili na mom jeziku, savršeno govorite srpsko-hrvatski, bolje od mene. Pa... Mama mi osjećam. Eto, kako god bilo, hvala vam što ste govorili na mom jeziku. Dakle, meni se čini da je to Kant upao u predrasude svoga vremena. I zbog toga mi se čini, samo čini, da bi mu se možda moglo oprostiti, jer on naprosto samo ponavlja ono što mu donose putopisci, ono što je duh njegovog vremena, dakle što je rasizam. Iz naše perspektive to je rasizam i jeste rasizam, iz naše perspektive to je bez veze i jeste bez veze, ali u to vreme, dakle, naprosto to je bilo toliko rašireno da on samo preuzima opšte mnjenje. Tako da ja naravno znam ta mesta Kantova o kojima vi pišete, ali mu velikodušno opraštam, jer mi se čini da je on samo preuzeo nekritički modele svoga vremena. Hvala vam na ovom razlikovanju između paradoksa i oksimorona. Ja bih rekao da je drveno gvožđe oksimoron. Na grčkom oksis je pametan, mudar, pametan, moron je, znamo šta je moron, vidi kaže kakav moron, glupak. Oksimoron su dva značenja koja drveno željezo, drveno gvožđe, ne idu jedno s drugim, ali nisam siguran da je, možemo reći da je ovo i aporija čak kao ne društvena društvenost, ali to su kako god bilo suprotstavljeni termini. Ipak su suprotstavljeni. Drveno gvožđe nije suprotstavljeno zapravo. Nije to suprotstavljeno je samo kada ga mi stavimo u sintagmu. Ali drvo i gvožđe su ravnodušni jedno prema drugome. Dok nedruštvena društvenost u samome pojmu proizvodi napetost. Eto, to je ono što bih ja reagovao na vaše lepe primedbe. Izvolite. Vi ste govorili o harmoniji u društvu. Prvi postavio kao rešenje Platon. Jeste. Kao arhontes filosofos. Znači da državnici postanu filozofi ili da filozofi dobiju vlast Božjom mudrosti. Ja sam možda bio pod uticajem Russella, kod koga sam studirao, i veoma obožavao Kanta i on je bio njegov vernik za takozvanu svetsku vladu. Neće biti rata samo kad se napravi svetska vlada. To je ideja Kanta koje je Russell obradio i dokazivao. To je bilo i onaj Liga naroda u Švajcarskoj ili sada Ujedinjene nacije koji su abortirali sa ratom u Ukrajini. Znači, lek, ste rekli vi lepo, republika, ali lek je ono što sad na ovo zapadnom Balkanu najviše nedostaje, to je pravna država. Vi dobro znate, ne znam da li igrate šah, da se pravila u šahovskoj igri određuju na turnirima, na kongresima FIDE. Znači, svake 2 godine kad je olimpijada, ima redovan kongres FIDE. FIDE je Međunarodna federacija šahovske igre i tamo se određuju pravila. Znači, pravna država je ta struktura u kojoj su poznata pravila. Poznate su prava, obaveze i dužnost. Pazite, reč odgovornost u srpskom, na engleskom je obaveza.
responsibility and duty isto. A mi Makedonci, kao Englezi imamo reč accountability, podnošenje računa. Znači, nema nikakve šanse da jedno društvo bude pravedno, što bi rekao Platon, Kalipovis. Ako nema javnosti rada, transparentnosti i podnošenje računa. To se kaže kod nas i kod vas, kultura ne podnošenje računa. Radiš šta učeš i za to ne odgovaraš. To je moja replika, konačno. Ja sam htio. Prvo, svi mi volimo da pričamo srpski, kao što je vole da pričaju grčki, to je kada dolazite u Makedoniju ne treba da vas to iznenadi uopšte. Drugo, kako ste opisali situacija sa novinama i mislim politička situacija u Srbiji, ste malo opišavali kao da mi živimo u zapadnoj Evropi, a ne na isto geografsko podneblje. Mislim, to je sasvim isto. Malte ne biste objasnili kako funkcionira liberalizam i koji su vaše zabeleške o tome kakav treba biti. Nakon dela Rousseau, Kanta i tako dalje, mislim, vidio se da ne funkcionira tako dobro kao što je zamišljen, kao i svaki drugi sistem koji u praksi malo drugačije funkcionira nego što je bio zamišljen i predstavljen. Ali odnosna institucionalizovana borba i tako dalje, gde se izbegnuje svako nasilje. Ja sam pričao sa mojim profesorom, dr. Solunčev, on nije znao mi odgovoriti, međutim ja ću vama pitati, možda vi ćete naći odgovor na jedno takvo pravičanje koje što nije toliko, pa mislim da je u sama srcu političkoj praksi. Kako, na primjer, sa ovom vašem predavanju i izloženju i tako dalje, na primjer, do sad u istoriji filozofije nismo se sreli sa advokatom Judom, iskariotski. Nismo se advokatom? Kako što ima advokat... Niko nije branio Judu. Da. Jer on je prvi zapravo pokušao da ta vnatrešna i unutrašna borba prenose u institucijama, pa je Isus prijavio, ne znam ko je bio. Kogod da je bio tada institucionalista u tom društvu. Bili su Rimljani, ali nije mi jasno šta sad je samo nastavite. Na primjer, kako vi mislite da se institucionalizovana borba može odigrati kada nemate pristup do tih institucija? Potpuno vas razumem, pa ajmo, evo opet ću da se pozovem na Srbiju. Dakle, u Srbiji institucije ne postoje zato što ih je privatizovala vlast, to jest jedan čovjek. Ali svaka vlast privatizuje. Ja ću vama da vratim... Moram vam reći da, ne znam, ima ljudi koji su voljeli Jugoslaviju, gde, ne znam, u našem društvu ima puno jugonostalgičara, ali ima i takvi koji im je, kao, mislim, dosadilo da slušaju prvoborci, njihovih dece, njihovih punice i tako dalje. Tako da svaka vlast privatizuje institucije na jedan ili na drugi način. Vi valjda niste zadovoljni kako Vučić kod vas privatizuje sam institucije, ali kada bi bili zadovoljni, ima i profesori koji su zadovoljni, pa brane to. Mislim, to nije ništa čudno. Da, a međutim, odgovor na vaše pitanje, ja nisam siguran da ste postavili baš isto pitanje. Nisam. Jer odgovor je lak. Odgovor na vaše pitanje je lak. Borimo se za institucije, borimo se za slobodu. Ja ne mogu drugačije da vam odgovorim na to. Ali rekli ste bile da kad tuče na ulicama i slično, mislim da nije toliko opasna сега Srbija. Mislim, bio sam pre par meseci tamo, mislim, baš je lepo. Bar na vikend, preživio sam i lijepo sam se vratio nazad, ali kako mislite da će ih osvojiti institucija? Mislim, sigurno ne sa paradoksima, jer psi gospodovi su znali da nije samo logaritam koji daje. Znate, sloboda se teško osvaja i dugo se osvaja. Kao što smo rušili Miloševića... Znači, prihvatite nasilje sve dodeka ne se ulazi u instituciju. Slušajte, postoji nešto, evo ja ću sad, dakle, da ne bih ja privatizovao ovo mesto, opet ću da se poslužim teorijom, pozvaću se na Antonija Negrija i reći, i na Žaka Deridu, i reći i na Machiavelli, ako već hoćete. Postoji nešto što se zove konstitutivno nasilje.
veliki je pojam, vidim po vašem izrazu lica da se niste sreli sa tim. Dakle, skratit ću priču najviše što mogu. Ali ako se susrećete sa nasiljem i ako reagujete na nasilje, nazovite to kako hoćete. Dakle, imamo nasilje Vučićevog režima. Ja reagujem na to nasilje, na koji način? Na taj način što izađem na ulicu. On pošalje policiju, što ja treba da radim? Da čutim i da pustim da me tu? Ne, suprotstavit ću se koliko god mogu, to je moje prirodno pravo. Šta je konstitutivno nasilje? To je nasilje koje se dogodilo jedno i koje stoji tu, koje se možda može opravdati, možda se i ne može opravdati. Machiavelli je mislio da može. Dakle, znate ono čuveno cilj opravdava sredstvo, to je potpuno pogrešan prevod. To nigde ne postoji kod Machiavellija. To je jezuitizam. Lojolin, to je Lojolin prevod. Lo fatto, zaboravim se sad italijansku konstrukciju. Kod Machiavellija stoji ovako u prvom desetoknjižju o tituli, stoji ovakva formulacija. Imamo fatto, činjenicu i effetto. Fatto, effetto je učinak, ali učinak, dakle iste reči, iste kože. Kaže, ako čin optužuje, akuzant, ako čin optužuje, dakle u ovom slučaju, to je bratoubistvo, Romul je ubio Rema, dakle to optužuje, ne može niko opravdati tek tako ubistvo. Dakle, čin optužuje, ali ako čin optužuje, l'effetto, učinak može da opravda. Šta može da opravda zločin kakav je bratoubistvo? Machiavelli je surov i sirov, ali reći će republika. Romul je pomogao da se dođe do republike. Prema tome, konstitutivno nasilje leži u samom pojmu republike, ali je to nasilje koje se po znacima navoda zaboravlja. Hoću reći, čini mi se da ukoliko uđemo u političku borbu, koja je nasilna, zato što nam vlast ne dopušta bilo kakvu institucionalnu borbu, ne vidim kako se možemo odupreti. Možda gandijevskim metodama, ja kao Evropljanin te metode ne razumem i spreman sam da se suprotstavim nasilju. Ako vi kažete da je to takođe nasilje, složit ću se, ali ja ne vidim drugi način da se suprotstavimo nasilnoj vlasti. Nisam to shvatio, okej, da. Tako da, nadam se da je to odgovor ili deo odgovora na vaše. Ne, nisam shvatio što ste prije pričali, ali okej, da, samo ne. Ja sam očekivao kad se profesor javio onako oštro da će da me grdi, a on u stvari nije grdio, tako da, mnogo. Dijalogos, dakle, to je to. Izvolite. Vi ste citirali Loyolu. Ako je naš glavni cilj da hvalimo našeg Boga Isusa Hrista, onda su sva sredstva dozvoljena. To je ad literam. Dobro, to je sad teološki argument, ali... To je citat pod navodnicom. A, citat, to je ad literam, do jednog slova. Da, razumem. Izvolite, komentar, pitanje, grdnja. A ako ih nema, ja bih onda samo, ja bih zahvalio zaista. A, ima. Бидејќи со тебе зборувам македонски, за да научиш како да зборувам български, македонски да зборувам. Збори погласно. Утврдивме дека тоа е единствен начин да се научи јазик, ние ако говориме... Сега ќе учиш него македонски? Веќе го учим 2 месеца. Неколку години дел од курсове. Мене секако ми била проблематична конструкција на природна состојба, да, политичка фикција. Ми се чини дека стана вопрос за политички атомизам. Во таа смисла, како ние сега живееме некако сам по себе, па одеднаш сваќам дека ми требаат други. Тоа не ми влегува во основната интуиција. Тоа е, нели,
бидејќи беше споменат Аристотел, човекот е обштествено битие. Тоа е сосема спротивна или сосема друга конструкција од оваа политичката фикција. Мене ми се чини дека двете ги има вклучени. Дека не сваќаме ние подоцна дека не можеме сами, но се здружуваме со другите луѓе, создаваме заедница. Него мотивот за создавање заедница ние го имаме на некој начин по самиот почеток. Затоа ми секој пат ми се спорни и тешко ми се за бранење овие ситуации. Ми се чини како ние стануваме и научуваме да живееме со другите луѓе затоа што мораме. Односно сваќаме дека не можеме сами, а не дека се раѓаме во некаква заедница. Таа, мислам, чисто околу предпоставките на позицијата не се спорам. Jeste problematično, mislim, naravno da su te političke fikcije problematične. Naravno da su problematične. Da. Mislim, nemam ja tu veliki odgovor, koji ti ne bi znao. Ne, zato što ako ne je така, ова се што го зборуваме од позицијата на Кант е, мислам, доста успорено. Доста успорено постави. Не само на Кант, но и Лок и целата таа струја. Da, ali utoliko čini mi se da sama sintagma politička fikcija govori o njenom nestabilnom statusu, što si ti zapravo samo konstatovao. Тоа не значи дека друго да не е политичка фикција. Реално ми се чини по-природна. Da. Природна ситуација. Ok, ja ovo više razumijem kao konstataciju. Ljudi, hvala vam puno, hvala vam na ovoj pažnji, hvala vam što ste po ovakvom vremenu došli. Hvala vam.